Gdje ste ljudi? Otkud ja ovdje gdje jesam? Stvarno ne znam, nije neopisivo šta ja radim ovdje sad u Panami. Uopšte na mom planu Panama nije bila. Niti sam trebao da dolazim, niti sam razmatrao da dolazim. Ni ništa. Ali eto, propustio sam let za Arubu jer me nisu pustili do neke vakcinacije, šta je već potrebno. U slučaju boravka u Kolumbiji morate se vakcinisati da biste mogli putovati na Arubu. Tako to je. Hvala. I eto, desilo se da sam uzeo prvi let iz Medina za bilo šta što je bila Panama. Mjesto gdje sada idem je u suštini otok, stvar skupina otoka pod imenom Bocas del Toro. I tu se nalazi ova ekipa balkanska, tako da bit će interesantno. Gracias amigo. Panamci generalno jako ljubazni. Čini se puno ljubazniji od svih ovih ostalih okolo. Naročito što smo na manjem mjestu, tako da je tu i za očekivanje, nije to samo slučaj u Panami, ali generalno Panamci su puno ljubazniji nego ostali. Što izgledam, kako izgledam je što sam bio 16 sati na autobusu iz Panama City do ovdje. Bonito sol para usted, amigo. Puede verlo así. Sí. El sol aquí y por acá. Ništa, on sam sa sam pričao. Acá está la planta, ¿ves? ¿Yo? Sí, pero... Ok, gracias. Cuidado. A bio je ovaj fin, iako malo lud, ali dobar. Što se tiče ovih izraza, mi amor, cariño, bla bla bla, tako to je poprilično često u Latinskoj Americi. Da se govori svima, tako da čujete to na dnevnoj bazi, jel? Pogotovo u Kolumbiji, naročito u Kolumbiji od žena. To svima govori. Aj mi amor, bla bla bla. A tek koliko grad ima američki vibe, to je druga priča. Mislim, ne grad, nego država, kompletno. Strašno. Panama City je preskani grad. Preskani Miami. Još brdo Amerikanaca. Cijene su dolarima, tako da manje više ne bi čovjek ni skontao da je u centralnoj Americi. Jer u Miamiju je sve na španskom, već ostalo. Koliko na engleskom, toliko je na španskom. Što više, dosta, gracias, što više ljudi pričaju na španskom nego na engleskom. Eto, još jedan. Čikica, fini. Lijepo mjesto. Moglo bi se i živjeti ovdje. Sad za sad kako mi se čini. Onako izolovano priroda. Stres od autobusa jer ovdje kompletno je Latinskoj Americi. Naviju to puhanje na 40. Pa ti izbioći. Baš se smržanješ u autobusu, onda izađeš na 50 stepeni. Udarite sunce. Eto, idemo dalje. Eto kako to sve izgleda. Dopustio sam mu samo da me skema za $1. Inače je tražio 10, pa sam ja to uspio spustiti na 6. Inače je 5, ali dobro ne znam. Kao može ako te ne smeta da pušimo. Dobro odrek, šta mi briga. Ranke. Upravo vam rećem ovdje ima dosta Bosanaca, dosta Balkanaca, tako da reći da je neki veliki bosanski community, odnosno balkanski, tako da bit će interesantno. Čak i znao za Bosnu. Što je jako neobično, pogotovo za ove predjele, naročito za Kolumbiju.
znaš da dijete upravlja. Bestia, una chinita me sale a sapere. Ya la bocina aguantate ahí. Aguántate ahí. Thank you, man. Yeah. See you. Nice to meet you too, bro. Eto ga. Nakon sat vremena vožnje, tu je to. Nakon je dijete vozilo tako da sam bio, malo sam skeptičan bio, ali dobro je. Doživjeli smo. Ne znam, za mene je ovo lično raj. Strašno. Baš onako kako zamišljam. Perfektno mjesto. Lik koji reže nokte ondje iza ptičice i tako to. Bicikla. Jako chill. Potencijalno moje novo najdraže mjesto. Taksi, tako da samo $3. Tako da čini mi se jako jeftino. To mi je ovaj drugi rekao isto da su taksi poprilično jeftini. Ahora sí. To je taj vibe. To je taj vibe. Ljudi trče, svi se znaju, svi se pozdravljaju i plus surfaju, hodaju sa daskama, mislim ne može bolje. Ne može bolje. Sad čekam ovog Bosanca, ali nevjerovatno, otok u Latinoj Americi i naš community, znači i naši ljudi. Kakav vibe, kakvo mjesto ovo je. Wow. Kakav manjak. Gdje si ambasadore?